Sagol para sa atong bilo-bilo. Holy Cook Steam Whole sa banana. At atong Tropics bilo-bilo ube. So muna ang atong isagol. Or purple yam glutinous rice balls. Yan, product of the Philippines. Support nyo sa product of Philippines. So, tapos naapa ko atong gi-frozen ako nga ripe jackfruit. Ito yung sweet potato nagpabukal na. Saan yung pahumot ko na. Coconut milk. Yan. Nakoy ko an. Great value na coconut milk o gining isa. So, duha itong ibutang. Brown sugar. Yan na ito ibutang. Sweet potato, brown sugar, coconut milk, saba, ripe jackfruit, ang atong glutinous rice balls, purple yam, bilo-bilo ube. Ang atong ilas, ang saba kay luto namin siya daan. Fully cooked naman. So, ilas. Ang sago na akong ilas. Hapit naman luto ang atong bilo-bilo. Hingon sa pilas ang Pinoy recipe 15 minutes man daw. So, hapit na mag 15 minutes. Ano na to ang fully cooked na saba. Palaban o recipe. Google is the key. Para makakaon ka sa imong gusto ka unon. Ayun ito. Kamuti mo. Nangka. Kasi potato na ko orange kayo. Kalo na tapos. Ano ni? Finish na. Half hours na. Please mo ba? Lata. Ang sabak. Luha ko ba ito ka? Lata ang sabong daily last time. Sama ang lata. Yan. Low heat siya. Low heat. Bakit ka lamit? Lamit sa kilong-kilong na panahon. Ulan-ulan na panahon. Sabi ko kulit ang purple yam. Ready siya. Ready to have. Na remember sa una na magnignit ato masigil balik dali sa sukangan pagluto anda may mga panaksan na ko inulit no ban baso sa dalim bukan na magnignit siyan mangaon ana gibutan ko gamay nagilingin sago wala na ano yung sago sa kanya pwede na ni no more sago wala na ibang chat sa sago yan po sinin lang pwede na yan mangaon ta. Luto na mga on. What do you think? No, it's not popcorn. What do you think? Nita. Here, try. Let's see. Yep, Maybe here. it smells like popcorn. Here, taste it. Who have popcorn? Wait. How was the soup? And the soup. How was that? The sweet? You don't like this one? Here, try Ezekiel. Super sweet. No, that's not that sweet. Oh, you want the soup? No soup. This one is the coconut milk with That was super. brown sugar. Let's see. That was super delicious. That's sweet too. That's interesting. That's supra. So no sweet potato. This one is sweet potato, be. And I have banana too and jackfruit. Like popcorn. Popcorn. So this one is saba banana. My sweet potato is like very orange. It's like squash. And jackfruit, ripe jackfruit, purple yam. So marana. No more sago. No sago. So that's it. I'm the one only mag-eating ani. Because then they're not used to eating this one. More for me then.